Pozdrav svima, u ovom video klipu predstavljam najnoviju verziju KP Plus dodatka. Ova verzija je dostupna i na Firefoxu od sada, do sada je bila dostupna samo na Chromeu, ali možete sada instalirati i na Firefoxu. Naravno, ako imate Microsoft Edge najnoviji, možete instalirati i tamo, i u Braveu i u svim ostalim brauzerima koji su bazirani na Chromiumu. Ostavit ću u opisu linkove. Dakle, ovo je verzija 2.0 i u 2.0 verziji imamo jednu novu opciju, jedna je uklonjena i naravno najveća novina je što je dodatak dostupan za Firefox. Prva opcija koju imamo na raspolaganju to je brzi pregled oglasa. Ovu opciju kada uključimo, ovako u grupi proizvoda, odnosno u kategoriji ili u rezultatima pretrage, ispod cene pojavit će se ikonica. Kada tu ikonicu kliknemo, pojavit će se pop-up sa informacijama iz oglasa. Sa leve strane imamo galeriju, ako oglas ima galeriju, ako nema, pojavit će se samo jedna slika. Sa desne strane imamo cenu, naziv korisnika, od kad je član, odakle i status korisnika. U ovom slučaju korisnik je sakrio svoj status, ali ako je online, bit će zelena ikonica, ako je offline, bit će crvena. Ispod toga imamo prikaz ocena, pozitivnih i negativnih, broj telefona, ako je telefon dostupan, link da se oglas otvori u novom tabu i link ka KP izlogu ako korisnik ima KP izlog. Ispod su informacije o oglasu, odnosno opis oglasa. Sljedeća opcija je noćni režim sajta. Kada ovu opciju uključimo, pojavit će se još dve podopcije. Prva je da automatski uskladimo sa sistemom, odnosno sa brauzerom. Dakle, ako vi u web pregledaču stavite da želite da imate noćni režim u pregledaču, ova opcija će to ispratiti. Ako onemogućite, onda će noćni režim na sajtu biti uvek uključen. I sljedeća opcija, onemogući prilikom dodavanja oglasa, služi da ako dodajete oglas na sajt, dakle ako imate profil i želite da nešto oglasite, možete da onemogućite noćni režim samo na toj stranici. Ja ću ove dodatne opcije isključiti kako bih vam pokazao kako funkcioniše ova opcija. Dakle, noćni mod je sada uključen na cijelom sajtu. Kada odete bilo gde imat ćete noćni mod, logo je prilagođen noćnom modu i svaka stranica je prilagođena tako da je mnogo prijatnije za čitanje noću. Naredna opcija je uveličaj sliku na klik. Kada ovu opciju omogućimo, u grupi proizvoda, odnosno u kategoriji ili rezultatima pretrage, pojavit će se ovako ova ikonica kod slike proizvoda u gornjem levom uglu. Kada tu ikonicu kliknemo, slika će se uveličati preko cijelog ekrana. Možemo kliknuti bilo gde da zatvorimo ovaj lightbox. Pretposlednja opcija je plutajuća traka s informacijama. Omogućit ćemo ovu opciju i za to moramo ući u neki oglas konkretno. Mi ćemo sad ući u ovaj za primjer i scrollovati malo niže. Kao što vidite, pojavila se traka dole gdje možemo vidjeti sliku, umanjenu sliku proizvoda, naziv proizvoda, cenu i ime korisnika. Tako da, ako scrollovate oglas da vidite dole ocene ili slike, imat ćete uvek na ekranu najosnovnije informacije o tom oglasu. I posljednja opcija je proširi sajt. Ova opcija je dodata u verziji 2.0 dodatka i kada je omogućimo, ceo sajt će biti mnogo širi i font će biti veći, što je mnogo zgodnije za čitanje na većim monitorima. I to je sve što ovaj dodatak nudi u novoj verziji od opcija, a imamo još i neke sitnije izmene, kao što recimo logotip je malčice drugačiji, sad je modernizovan i dodatak se sada zove KP Plus, za razliku od prethodne verzije kada se zvao KP Pomagač. Nekako mi je ovaj naziv jednostavniji i lepše zvuči. Tako da ako imate brauzer koji podržava instalaciju Chrome dodataka, možete instalirati iz Chrome web prodavnice, a ako imate Firefox, možete instalirati iz njihove add-ons prodavnice. Ako imate nekih pitanja, predloga, savjeta, slobodno pišite dole u komentaru. Pozdrav!